masua malulla majella matrallaqtanchikpa awqan kichkan wawqillaykuna pallaykuna kaynata chaykamuchkanchik riki rima rininchik nisqan programallanchikwa kay 100.5 chayñataq 89.5 89.7 nisqan takamapas chaykamuchkanchikta riki wawqillaykuna pallaykuna ay willakuykunata aparikukuspaqa radio agricultura nisqan takama chayta redes sociales plataformas digitales nisqan takama chaykamuchkani riqsisqallakichik wawqillakichik tusllaykichik Tarcisio Quispe kay Ayacucho llaqtamanta kay programa regional Rima rininchik nisqanwan rikaw chayna wawqillaykuna pallaykuna kaqay riki hamuchkanña Día de la Madre, kay domingo punchao tema preparativo piñam kachkankichu wawqichalaykuna panchalaykuna faltan aspunchao llañaw aspunchao allaña mas rimari wawqillaykuna pallaykuna kay programa llanchikpaq kachkanriki willakuy kay lawmanta waklawmanta chayarimo hinaqa chiqapchasunchu willakuyta a ver wawqillaykuna pallaykuna saschakuymanta ñawinchaspa a veces de aquí para wawqillaykuna pallaykuna kay delincuencia sicariato nisqan alliw intuykullawanchik chawanchinakuy suwanakuy asaltos robos carreterapi wasipi mikuchkaptiki puñuchkaptiki carropi purichkaptiki llamkachkaptiki maypipas runa escapachkanñachu wañuy kachkan chaypi wakpi wawqillaykuna pallaykuna principalmente Lima suyupi hinaspa riki wak norte laopi ñachanchikña waka chunka kimsayuq minerokunata wañurachinku riki wak norte laopi wawqillaykuna pallaykuna y chayna kachkan llakiypaq rikaw kay Perú suyunchik Oaxaypi llakiypi intuypi tarikulla y chayna wawqillaykuna pallaykuna directora del colegio de Comas kay Lima llaqtapi rikaw Comas riki barrio antiguo en la Lima Huacachallampi rin riki policiaman señor policía extorsionawachkankum yanapallawaykuya protegillawaykuya policiallaykitapas mandaykamllaya yanapaykullanawankupaq nispa pero policía imanintaq wawqillaykuna pallaykuna ñuqaykuqa manam imatapas rurayta atimankuchu más bien yachay extorsionadorkunawan tiantianachakuychik hinaspaykichik pagachaykuychik chay qulli mañasusqaykichikta chaynapi qamkunata ama imapas pasasunaykichikpaq chaynata contestan wawqillaykuna pallaykuna kay comisaría de Comas nisqanpi entonces kayna kaptinqa pimanña maymanñataq asuykuna kanman anchuriykuna kanman yanapallaway nispa justicia nispa si kay gobiernopi kaqkuna niwasunchik bueno cobrasuchkanki pagachaykuchik cobrasusqaykita suasuyta munanqa hinaptinqa hinapay suachikuy imanankima imanaspapas suachikunayki hinallamiki wañuchisuyta munasunki imanaspapas imanankima wañuchaykunkichik porque sichun chay suata maqarunki preso pasakunki wañurachinki preso pasakunki qunqaytapas manapas atirunkichu wañuchiyta o maqaruyta kikikitam wañurachisunkiman chayna wawqillaykuna pallaykuna estadopa simin kunan kay punchawkunapi a ver imaynataq qamkuna niwaqchik kay rimasqankumanta nichkanchik directora de la institución educativa del colegio de Comas pasan riki policiaman señor policía extorsionallawachkanku nispa policianin manam ñuqaykuqa imatapas ruraymankuchu porque aquí dice no se puede hacer nada, ¿sabes? Man imatapas rurayta atimankuchu
Más bien ya tiantianachakuychik chay extorsionador nas pagachaychik. Hinaptinqa chayna kaptinqa imapaqñataq kay policía wawqillaywan imapaqñataq sirvikun ya no sirve ya ni respetopaqpas porque policía ña respetotapas perderunkuña total wawqillaywan peleykuna mana policía sirvikunchu yanqachiki armayuqpas yanqachiki policía suakunata hapinqa pero nata pues wawqillaykuna peleykuna ya policiakunapas políticamente llaña llamkanku porque protesta hamuchkan kay chunka tawayuq punchawta hina kay killapi huknin semanata chaypaq riqsisqa lluqsikaykamunqa policía waranqantin fuerzas armadas waranqantin calle mana pasay atikanqa sapa chankaripi policía kayla waklaw pilanasqaraq chay marchaqkunapa ñawpaqninpi chayllapaq kay policía sirvikun kay gobiernota defendinallanpaqmi sirvikun kay policía manam hukpaq sirvikunchu suarusupti kirinki nada mejor aserinasqukunaraqmi imayna hayna haykaynan pachapas yanqallapas kallpakacharinku suakunatapas hapikacharinku pero policiakunaqa nada ni kay wamangapi punipas wawqillaykuna peleykuna ani kuyritapas munankuchu chay operativos nisqanta ruraspanku carruyuqkunamanta qulliq hichukunankupaqmi sallaña carruyuqpas haywachkanta vía los libertadores ya carruyuqpas haywachkana ya faltapimi kachkana ya falta toma tus 2 soles toma tus 5 soles pasachakunaya tiqachaykuay chay lunchikipaq chay chupitikipaq 2 soles imapaqta helados para chupitikipaq ay chayna kachkan wawqillaykuna peleykuna kay llaqtanchik policianchik sirvikunñachu qalla rinki denunciakuq hinaptinpas imanaspapas imanankima munasqantachiki chay suwakunapa ucha asaltantekunapa paykunapa nisqantachiki ruranki nin wawqillaykuna chayna kachkan kajaya kay periodistatapas wak iquituspi wañurachillanku periodistata wañurachillanku kayna ñuqallay hina rikipaypas rimachallarqa chay delincuentekunapa gobiernopa contrampi asaltantekunapa contrampi kay consejopi gobierno regionalpi wiraquchakunapa contrampi rika porque mana rika contraspachu chiqnikuspachus no mana allinta hawaspaya chay rimachallaq chaq wañurachinku periodista Raúl Celis López de Radio Caribeña país Radio Caribeña Limamanta pasamos sayuchigina chaypa periodista mrechi wakina iquitus llaqtayo claro aparte Jimbab seguramente programan con acá en Iquitos ahí está atentado contra su vida y no manaña ni gobierno pa contra delincuente contra el minero pa contra pipas rima suanñacho periodista con abscaena rima las jai comanta y aquí pima tariconi cochay muaker con agamanaña rima yancuñacho yanga konataña upatokos paninko yanga konataña wawqillaykuna peleykuna kay pasakurusqa kay cuadra 7 avenida calle Brasil Quitos lawpi chay sicariokuna riki riqsirullasqaku hinaspas umapikama balearusqaku pan
Mientras kay mototaxipi payqa illachallachkarqa mana chay mototaxiutaqa imanasqachu chay qhipanpi musharurqaku hinaspa qhipanpi risqanta musharurqaku hinaspa umapikama balata kachaykullasqaku ancha riqsisqa suwaq llaqtapi kasqa waka Loretopi waka Iquitos región Iquitos no Loreto, región Loreto, capital Iquitos. Periodista Raúl Celis de Radio Caribeña. Tahuichakuchkankuñas tahuichakuytaqa imaynanpi aykaynanpi chay pasakusqanta pi may chay wañurachisqanta y kunan punchaw wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw chayta yacharuspanku llaqtaruna wakikitos lawpi pawarinku lluqsirinku calliman hinaspa chay manifestación nisqankunata uranku comisariakunaman arin justiciata mañakullasqaku wawqillaykuna panichallaykuna kaynam kachka llaqtanchikunapi kay kikin policiakuna achkanchik wañuchisuyta munasunki imanankima hinatachik wañuchakunki suasunki o chay extorsionasunki qulqita mañasunki tiantianachakuykuspaya pagachayku chayna gobiernasqam kachkanchik wawqillaykuna palaykuna chaymi único solución llaqtapi kachkan llaqta rondas urbanas rondas campesinas chaypi mana comité de autodefensa mantaqa rimaymanchu el comité de autodefensa manam ni ruyru haytayllamanpas rikurimunchu manam caballupa kallpa kachayllamanpas rikurimunkuchu paykunaqa llumpaytan qaritukurunku. Nosotros hemos luchado contra el terrorismo nomás, somos los máximos en mucha ronderukunaqa rinispa rima kachaspara más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari chayñataq riki kay nakunata kay grabacionkunata kay entrevistakunata chaqchuykamullanku desde waka patas lawmanta wawqillaykuna panchallaykuna chaymanta pune mandaykamullanku hinaspa nichkanku kaynanpata ña rimasqaykunata ña paykuna chiqapchamuchkanku según kaypi imam kaqta ñawinchasaq mishtipi hinaspa qhichwamusaq. Según la información con la que contamos, es que la empresa de seguridad R&R se encargaba de dar la custodia a estos mineros artesanales que tienen a la vez un contrato con la Poderosa. La empresa de seguridad R&R suwawqillaykuna pallaykuna chay seguridad nisqanta jun llapa minerukunaman chay empresa Poderosaman chay empresa minera Poderosaman chayñataq chay mineros informales o mineros artesanales nisqankuna mana informal nisqachu sino artesanales chay mineros artesanal nisqankunamanpas hinaspa a ver hinaspa kaytaq qhatirimuchka. No es un dato menor que según información que me pasa el fiscal de Patás y que ha podido tomar información parte de un colaborador de una persona con identidad reservada, que esta empresa R&R está dirigido por 2 policías en actividad. Kay empresa R&R suwawqillaykuna pandillaykuna kay empresa de seguridad policiakunapa y chay policiakuna policía sin actividad, ni siquiera policía de retiro o sea aparte estado para gobierno para boluarte para llamkapakuntaq hinaspa
seguridad tapas honrachtaj, empresa poderosa man, y que hay mineros artesanales nishan kunam. Y a policía kuna dueño, o sea, chay policía kuna cuidah kunapa ukumpi kai wañu pasakuron. ¿Ah? Chay justamente que empresa EIRR paikunapa cuidashan ukupi chay chunka kimsayo minero kunata wañurachinko. Hinatinja kay urampi kachkan ukurimari kayja suma tahuichakuna. O sea, kay wañuykunaya. Porque si chumña kay policías en actividad paikunapa cuidashan kachkarja hinachkaptinja paikuna chuchay puñuykurjaku manacho sumaqta cuidarjaku imaynanpi machay wañuyja paikuna ocupeja karon, es decir kay pinchospi kachkan comisaría y pinchos llaqta ukupi kachkan wasikuna. Chay wasipi wañuy asalto imapas karunman anyaja chaynaya wawqillaykuna karaykuna. Claro, pues pinchospi policía anchakunaqa como puño kuchkan en la comisaría llango manani callen llapas puri kachankuchu, ya cualquiera puede pasar. Pero sí, solamente para jalar la oreja, ¿no? Estos amigos policías de la comisaría Vincho, ¿no? A ver, caja técnica, es decir, policías que están actuando en actividad serían los que materialmente son los dueños de esta empresa que da seguridad y donde habría fallecido 13 personas. Entonces por ahí hay un tema delicado que investigar porque vemos que hay agentes policiales en actividad metidos en la actividad minera en Patas. O sea, que hay periodista para hablar periodista con una Patas manda Patas periodista Lima periodista con una mancha entrevista un gaigachka. A ver, Hukning más rima y gachka. Tomando el conocimiento el 29 de abril, fuentes abiertas diferentes a radios de la zona acerca de que habían 13 personas secuestradas y que estaban pidiendo un rescate de 4 millones. Sin embargo, esta es la información que se tenía como información preliminar. Oficialmente la información que nos alcanza el alcalde de la provincia Patas es que nunca hubo un pedido en ese sentido. Aclaras Canco. Que el 29 de abril tariki yachas jacarja que chunka kimsayo policía kunata minero kunata ni manja que chunka kimsayo minero kunata aparus jankuta rikyao secuestrados jankuta hinaptin rima irikuriranun mañachkan con kay minero kuna kachay kunan kupaq tawa waranja Juljitanis. Pero alcalde de Patas pay mini que Jaime Paps Jarilla ñare limarja allá jarima chingo paso pita marima chicos jacogacha y taita plata como cancha César Acuña país ami tarima cosjaga ni paja yachas japas y me pasa cosjanta pasta pop tengo chayrak mi yacharon y matak pasa coron guaño koy caron allá ni parak ni cargapas pates jarima chicón ya kay pinichkan. Según alcalde provincial Manas Chay Julji Mañeja Casjachu Mana. Pero Orima y Carja Juljita Mañachkan con ispa. Pero Mana Pipas Juljita reclamar gacho ni pitapas Hayar Jacucho. Juljita Pagawaiku Cacharina y Kupak Nispaja. Ni Kai Minero Kunapa Ayunta. Ni Chay minero informal Chay Pichay Dueñuta.
ni alcaldita ni pitapas maitapas wawqillaykuna pallaykuna. Pero rimay karqa chay recompensatam, o sea, chay paguta mañakuchkanku kachaykunankupaq nispa. Aparentemente es una hipótesis que todavía falta confirmar. Se habría utilizado la idea o pretexto de secuestro para ganar tiempo, pero los hallazgos que tenemos hoy en día de que los cuerpos estaban en descomposición y que tenían más o menos 8 días de fallecidos, al parecer fueron asesinados. Kay pinichkanriki chay rimay chay tawa waranja julji mañasqanku investiganarqa pita hayarqa pita mañarqa piman chay juljita pagay nirjata porque paganapaja siempre cuenta corriente porque por yape no creo que manden tanto plata, pero si cuenta corriente chaylata psurakuchika otaj ya mana bancarizas papas ya kay talman chay juljita deja muy chiquinispa siempre chay kanrikao chay juljita reclamas paja rikao tal punchao tal día tal runaman tal siempre rikao o deja con kichika iskinapi na tiñoqaykuña rispayku recogicamosa, en fin. Pero wawqillaykuna pallaykuna según chay ayakuna tarisqankuman hinaqa pusaq punchawñas wañusqa kasqaku. Hinaptinqa nisunchik kamas chay manachu videotapas qhawachkanchikraq chay minerokunata chaqnasqankuta ankamas chay punchawlla wañurachirqaku wawqillaykuna pallaykuna. Sichum chay punchawlla wañurachiptinkuqa imaynanpitaq recompensata mañakuchkanku nispa rimayta rikurachimurqaku. Chaytaqa rikurachimurqaku policíakuna chupiya maya chay rimayta imapaq demoranankupaq ama maskanankupaq porque kayna recompensa tamañakuspaq siempre hayakunku teléfono anrikao pagarin ya pagarin qayamusayki más tarde qayamusayki ya kay número o pimlaps hayankun chay hayayta suyachkarqaku rika hayaykamunqañachiki juliqita ya imaynata huñusunchik chayman pristakamusunchik nispa ayllukunapas rikao. Entonces ama maskanankupaqsi chay rimayta rikurirachimunku piya maya chay investigana kachka. Hina policíakuna runakuna infiltrados chay wañuchiqkuna pitaq rikurachimurqa imapaq ama maskanankupaq. Tenqa kay wañuchisqankutaqa yacharqaku policíakuna yacharqa chay empresa seguridad porque chay empresa seguridad pa dueño iskay policíakuna yacharqa gobierno pas yacharqa kulliw wawqillaykuna pallaykuna hasta periodistas yacharqaku yachaytaqa pero ichajariki kay bien es cierto periodistakuna yacharqaku pero mana policíakuna ni comisaría kasurqakuchu wawqillaykuna mana maskayta munarqakuchu imapaq por algo será. Chay wañuchiqkunata ayqichinankuparchu, chay wañuchiqkunata pakanankuparchu, chay pruebakunata chinkachinankuparchu, chay minera poderosa involucrasqa kaspaqa, chay una semana más nimpeqa, chay pruebakunatapas chinkachinkuñachiki, yupikunatapas borrarqarinkuñachiki. Ahí está wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, presidente de Junta Fiscales Superiores de la Libertad paykunapa makinpiña kachkan wawqillaykuna pallaykuna y paykuna chay ayakunata chay necropsia nisqanta ruraspanku ña hayparunkuña pusaq puncha wañusqa kasqankuta. Entonces hay hipótesis, pretexto para ganar tiempo. Y chay punchawpi ni gobierno, ni pipas, ni maypas ima ruayta munarqakuchu. Minerokuna chayna puchqapakuchkaspa uru tukuruptin ña chay tarinanku a propósito demorachisqaku. Entonces aquí hay
algo awqillaykuna pallaykuna aquí hay algo ñaño harimani ña pasa programa kunapi kaypiqa hina chay empresa poderosa chusmi uchayoq kachkan nispa ya. Entonces hasta Ministerio Público liu kay hipótesis kunata manejachkanku, pero William Wachkasunchik que seguramente chay hayparuspanku awqillaykuna pallaykuna chayñataq haya kay presunto autor de asesinatos en Patas chay wañuchiq chay chunka kimsayoq minerokuna wañuchiq ñas Colombiapi ña tarikuchkan ñas ayjeron ña Colombiaman. Entonces creo que es responsable minera poderosa hasta kay wañuchiq ayjichinanku-kama upallakurqaku mana maskayta munarqakuchu, mana chay denunciakuna chaskiyta munarqakuchu. Si bien es cierto chay denuncia kaytaqa karqa, pero ichaqa suyachkarqaku kaqlla hayakamuspa kaypim kachkan ayllukichikqa haykapitaq pagankichik nispa ninanta suyapayachkarqaku aparentemente, pero según alcalde ya está en Colombia el asesino. Y kikin alcalde tumpachkan estado kaypi yanaparon chay wañuchiqta nispa wawqillaykuna pallaykuna. Chay alcalde mi querirqa Limata Boluartewan parlaq, pero allillaqa Boluarte ni uyariq tukumpaschu. Yanqalla ari nispan yanqalla wawqillaykuna pallaykuna uyariq chaskiq tukuyku. Así que hay pan para rebanar. Más rimario wawqillaykuna pallaykuna gobierno wawqillaykuna pallaykuna hinallariki kay mama Boluarte nichkan chay mineros informales nisqankuna a ver, corrige, que permitirá que mineros formales sigan operando. Mineros formales con ajinalla llamkachakuchunko. Porque kayaykunan karqa ejército kay Patas lauman y yaykuruptinqa manariki ni chay mineros formal kunapas trabajan mankuchu karqa, trabajas papas un poco restringido kanman karqa, porque fuerzas armadas ñas yaykunan kasqa wak norte lauman. Y chayñataq waklawpi ya periodista kuna yaykukuykunku hinaspas tajuchakuchkanku chaypis urqukunata lliw chay minerokuna lliw lotizanakurunku mana estadomanqa pagankuchu uqsultapas hinas chaymantas qurita qullqita hurqukuchkanku y chay quri qullqiwansi apuyakurunku chaysi qallaykunman karqa kay 2000 Guatamanta kay pandemia chay COVID anchay perik mana wichqanakuy karqa tin chaypi wichqanakuypis mejor imata ruwasunchik kay wichqanakuypiqa mejor ya qurita mayllamusunchik nispa hina chaypi quri mayllaqkuna ya urquman ripukuspanku chaypi quri maskakuypi kakusqaku rikaw mientras ñuqanchik wichqarayachkanchik kay llaqtanchikkunapiqa mana ni visitanakuytapas atishkanchik paykunañataqsi chay quri maskakuypi kakusqaku tensi chaypi paykuna riki seguramente qurichata huñururqaku riki una yaq watamiki hinatenqa chayta lliw rantichakurunku hinaspaq mastaña hinaspas kunanqa maquinariakunawan wawqillaykuna chaypi minerokunaqa apu qullqisapas lliw rikurunku kay mineros informales chaypi riki defendinakunankupaq kay nakunatapas kay empresas de seguridad nisqankunatapas formarunku y aparte formarunkutaq kay organizaciones criminales nisqankunatapas chaynapi riki manchachinakunankupaq utaq riki inimigunta chinkaykachispanku chay suanakunankupaq rikaw porque chaypiqa tukuyña miskikun rikaw. Entonces chay minerokunaqa llumpay qullqisapa apum hasta chay mina punkukunapis mina patankunapis wasikunata edificiokunata ruwakuykunku sumaq quri llipipipichkaqta
hasta piscinayoqkunataraq hasta mana chay luz electricidad yaykunchu pero generador eléctrico tukuy servicio si kakun wawqillaykuna panchallaykuna chay minerokunapa chaynata nisqanku chay montepi unapi riki chunniqpi chayta lliw lotizanakurunku hinaspa chay qullqita hurqukuchkanku chay apuapi hina chaypis wasikunapas kakuchkan moderno wasikuna wawqillaykunpa camionetas último modelo, maquinarias, tractor, excavadora, chay juri aywinanku, hurqunanku chaykunas kakuchkan puntataqa hinas chayna hurquqku carretillachakunawan, costalchakunawan pero mana riki haypaqchu qullqi apenas si tariqku pero chay pandemiapi como karqa wichqanakuy hinatay paykunaqa wichqanakuypiqa jawqa riki mejor quri maskaypi ñakakurqaku chaypi riki paykuna qullqita qurita astawan tarikuruspankus kunan chay patasqa wawqillaykuna pallaykuna maqta qullqi sapa kakuchkan qullqi sapa pipas maypas hasta richkankuñas llamkapakuqpas porque wakpi kakuchkan qullqi edificiokunas kayna chunniqpi urqu puntankunapi mina patankunapi wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chayñataq riki wawqichallay pani challay sicario kajaya sicario chay runa wañuchiq qullqipaq runa wañuchiq paysi wasinpi guardakusqa riki llapa chanta expedientita hasta chay orden de captura kasqa riki payta prisuchanankupaq riqsiruspanku riki payta denunciarqaku orden capturakunata riki ruwarqaku hasta chaykunatapas churakusqa patatas wawqillaykuna pallaykuna chaysi fiscalía wasinta tajwichakuspan chay documentokunata lliw tarirun chay wañuchiqpa chay qullqillapaq runa masinchik waqachiqta sutinchasqaku Ricardo Flores presunto sicario la banda criminal Los Pulpos paypa wasinchik wak Trujillopi riki kan wawqillaykuna pallaykuna paypa kachkan orden captura y allanamiento hasta chaypas makinpis kasqa sumaq guardasqaraq baul ukuchapiraq ninku rigaw chaynataq kay warmapa maman warma nichkani porque raqa ya hatun runaña kay runapa maman nisunchikña o kay jovenpa maman ningrikaw hasta wañurachisqas kay Milko encomenderos nisqantapas Milko encomendero alba o sea chay mamallan wañurachikman karqa ¿qué tal? Hasta mamantin chaypi ocupakusqaku rikaw chayñataq riki fiscalpi kaqkunawan chaynataq poder judicialpi kaqkunawanpas riqsinakusqaku chaysi chay documentokunatapas kachkanmi contraykipi kay documento nispan chay documentokunatapas juzqaku wawqillaykuna pallaykuna y payñataq chaykunata guardakusqa y está pues wawqichalay panchalay cabecilla de Los Pulpos es Johnson Smith Cruz Torres paykuna atipanakunku riki waka nortelaopi kay banda criminal la jauría nisqanwan a ver pulpuchu jauriachu pitaq ganaronqa chay paykuna riki ganaqnin kaq riki mas hatun llaqtata dominanqa chaynas wak nortelaopi wawqillaykuna pallaykuna chay organizaciones criminales chayñataq riki wawqillaykuna pallaykuna oranchika purallanpa warichkan kay Huamanga llaqtapi wawqichallay pani challay ruta 13 kunan punchaw ruta 13 wawqillaykuna pallaykuna sarurunman karqa warmata maypi kay avenida Independencia nisqanpi kay punta hospital punkuchallampi chaypis sarurunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chaysi chay ruta 13 tariki chay runakuna porque achka runami purin wakpiqa chay carruta sayarachispanku apay kay warmata apay nispas apachinku fuerza kay hospital de apoyo Jesús Nazareno nisqanmari aunque chay cercallampi kachkan chayqa chay punta hospital piñami kay hospital Jesús Nazareno kachkan rikaw chayman apachinku wawqillaykuna pallaykuna
y nas pachaypi atendichinko. Entonces kayna conductor kunata rico awqillaykunpa pallaykuna sancionana. Chaypaq kachkanriki transportes kay municipalidad provincial ocupi. A ver, sanciones drásticas para kurikachanaku aypim llapa microkuna payraq ñuqa puntata rispa pasajeruta quitanakusqankupimi kay saruchkanku awqillaykuna pallaykuna. Entonces pedimos que haya sanciones drásticas para cualquier empresa ruta kayna runakunata saruspa kallpa kachaqkunapaq principalmente warmakunata rikaw, pero kay Huamanga llaqtapi achkataña kay rutakuna sarurqarinku rikaw hasta warmachakunata principalmente, pero hatunkunatapas o diferentes lugares na kay Huamangokupi, wak Nazarenaspi, wak Carmen Altopi, San Juanpi, wak Sabrino Cacerespi, aka llapampi awqillaykunpa pallaykuna kay rutakuna kurikachanakuspan saruchkanku riki manachik sapapunchawchu, pero siempre kachkan kay accidentekuna. Chayñata wawqillaykuna pallaykuna hayna punchaw nirqaykichik hayna punchaw nirqaykunapas kaqlla yapaykusunchik de que los municipios haynimparaq nirqaniqa le municipionchikuna imach pasarunpas wawqillaykuna pallaykuna mana qullqita gastayta atinkuchu, tesorerochu llumpayta qhipicharon qullqita icha nacho chay OPP oficina de presupuestochu hapichkan llumpayta mana kachariyta munan icha abastecimiento chumana rantipakuyta atin no sé imach motivo awqillaykuna pallaykuna de que municipionchikuna kunan killakamaqa nirqanchikña gastananku riki siquiera 40%. Manan chay 40% maypas papas, claro, nisunchikyariki kachkan ordenpi, kachkan pedidopi, kachkan requerimientopi, naptenqa kanan riki la mitad, 20%. Pero mana ni kay 20% llaman haypanchu. Nirqan riki haynimpa programanchikpi, kachkan riki kutirikuspaykichik ñawinchanaykichisipaq kay haynimpa lunes punchaw ñawinchasqanchikpi kunan chayta repeticionmi. De que sapaquilla 100% me que wawqillaykuna pallaykuna chunka iskayniyuq quilla 100%. No tengo que chawpi quilla o chawpi wata nisunchik chawpi wata kama riki 50%. Entonces diciembre quilla kama 100%, chawpi wata kama 50%, chayqa que junio quilla kama julio paja gastananku chay 50% nisqanta. Chay tarakina usunchik naptinmi que 8%, 7-8% un aproximado, promedio awqillaykuna pallaykuna. Naptin nirqani alguien más gastachiki, más chata gastacharon 10% mensual. Tompa qillachan riki hasta 5% margen riki, ñuqa chay margen tariki estadísticamente churachkani. Entonces gastanankuqa entre 5 a 10% sapaquilla. 10% tazapaquilla gastas paga, a ver, enero, febrero, marzo, abril, haikam, son tabaquilla, entonces tabaquilla pega tiene que ser 40%. 5% ya taña, gilla chata gastas paga, chay tabaquilla pega 4 por 5 son 20, son 20%, ¿ya? Pero kay municipio kuna, mana hay pachcancho, awqillaykuna pallaykuna, kay 20% man. Excepto de Huanta me soy pasacharos jaricao. Entonces kay chunka municipio kuna gilla kachkan a nivel provincial kunan jawer soncha a nivel provincial, porque a nivel distrital jawer hancha anki chay etapas repetichai kusungme. Kay municipalidad de provincial de Paucar del Sarasara wawqillaykuna pallaykuna 1.7%. O sea, kay alcalde para sueldo llanchos, mi alcalde y sus funcionarios, 1.7% manachi que paikona necesitan llori que llaqtapaq ima obra rurayta pasado o manachi que llaqta necesitan ima obra pues mana gastanku choricao chorakuchkanku kutichikongaku llapangollqita eta 1.7%. 1.7% janiquilla pasó a sino 15 días nada más, 15 días. Ni 15 días pasado porque uno podría 3 por nada, pues ni nada, ojillegona, pelegona. Entonces, pésimo gestión Paucar de Sarasara, 1.7%, alcalde para sueldo y mayancha.
Vilcasomán 2.6%, igual, la mitad de un mes, o sea 15 días gastan anguta, o aujila con palle con chaja de chaira 2.6%. Sucre 5%, juquilla gastan anguta chaira o aujila con palle con gastaron cocaitawa quillapi. Víctor Fajardo 7.8%, paicona chay, eso sea juquilla gastan anguta chaira juquillape. Juquilla regular gastan anguta, igual Lamar 8.5% y Parinacochas 8.6%. Chay promedio media nishan chay gastan anguta waujilego chaira gastaron cocaitawa quillape. Provincia Cangallo 11%, paicona Ichaja chay juquilla completo gastan anguta chaira 11%. Huancasanco sí 13%, ya Iscaiquilla gastan anguta chaira ariki iska tawaquilla gastaros jaco. Lucanas 15%, paiconaps igual Iscaiquilla gastan anguta chaira gastaros jaco 15.5%. Huamanga 18.2%. ¿Qué pasa con el charanguito? Charanguito manan atichcancho Jorge Gastaita. Pésima gestión aujillegona pallaigona 18.2%. Bueno, ya ganan hay peikuchcanchay promedio nishan mauche gila yam kanan coman porque 20% en cancha aguanta sí pasaros jariki y nada 5% de gastachas papas 23.2% pasaron chay a máximo gasto roray, no mínimo gasto roray ninkuta pasaros 23% porque mínimo gasto mique 20% aujillegona pallaigona, entonces 20% ta pasaros jaco y con 23.2%. Chaynam kachkan ejecución presupuestal o palegona a nivel provincial, total o palegona total. Y mach pasacochkan kai funcionario en chiconaban y alcalde dicho ama gasta chicho nimpas funcionario con achos me kiporon arijaina puncho nirganchik agai kai distrito kona a nivel distrito Ayacucho, Aujillegona, Palegona, igual mana gastaita, Atincucho, Pajuay, Joljita, Maejincha chay Tejochcampas, Maejincha chay mana gastaita Monachcampas. ¿Será el tesorero? ¿Será el OPP? ¿O será abastecimiento? Maejinta, Icha área Conacho, Icha jefe Conacho, ingeniero Conacho, jefes de obras, residentes, Pai Conacho, Icha Manapas Mañacuchcan. ¿Cuál será Guaujilegona Palegona? Y Maya Pasacuchcampas. En Atinrique, Caipe, Cajaya, Cai municipio Cuna, Jainawata, Mana Atisjacucho, Chay Gastaita, Atawa municipio Cuna, Ricao. Tanto Nazarenas, tanto Andrés Avelino Cases, tanto quinoa, paicona jainawatapas ni atisjacucho apenas socos chayarosja 74% y kunanga kaitawa quilla 3.4%. Los municipios pésima gestión. Socos está 3.4%. Gavilán, Nazarenas está con 6.6% de gastos. También Alfeo García está 3.1%, 2%. Chayna Cachcanco, Aujillegona, Panchalegona. Pero mana chaillacho, hasta Banja, Tambillo, 6.7%. Tambillo, Juquilla, Gastananguta, Chayra, Tawaquilla, Pigastaros Jaco. Igual, Acocro, Aujillegona, Pallegona, 7.6% Gastananguta. O sea, que hay Juquilla, Gastananguta, que hay teléfono, Jayaco y Cachcan, un ratito. Sí, aló. Pia, Chayacamompas, cortaramos, Aujillegona, Pallegona. 7.6%. Vinchos, Juquilla, Gastanancuta, Chaira, Caitawa, Quillape, Gastaronco, igual Carmen Alto,
Vinchos está 9.8% y Carmen Alto 10%. Total, pésima gestión con el municipio Conape. Alintam alada kuchkarja con anche alenta lam kachkanchi igual socospas igual pinchos pas Carmen Alto pas jaina wata conaja conan wata no sé funcionario conata image pasaron pasa funcionario conacho lumpa eta jarito coron nas pang manaña llamkaita munan no sé algo está pasando ojelegona palchalegona algo está pasando chay mi caigo pasa kuchka icha julgetacho guarda kuchkanko pa sueldo ya pagna manan obra con atarora eta monanko ina tingrike jay obra julgeñata grike ka tajera ya kuchkan na tiñata kai gasto con areke kai na hawa kuchkan entonces caso un chirike kai mayo quilla pasa ikunanta al que kai datos con ata guarda kosunya es para que junio, julio, Quillapi, Kaikonamanta, Mastari, Marina, Cachcanga, Chaipe, Mesosega, Ali, Alinta, Anya y Cosunchi, Guaujilagona, Palegona, Kai, municipio Gonata, porque Chay Quillacamaja, Kai, junio hasta julio, Quillacama, ya gastan en cuña 50% Nishanta, pero a veces, semana 50% exacto, te gastaron mangucho. Más o menos a veces va que con una cachcangre que requerimiento pe va que con una cachcangre que chaira abastecimiento pe chaina y perica cotización pe en fin entonces hay con ata descuenta de cospa ni son chiquilla 40% si chomana 40% man hay pangucho que municipio un chico nena tenga ni caso un chique estos municipios y estos alcaldes no quieren trabajar y sus funcionarios tampoco. Entonces, semana raspas que hay elección chay kamuchkating mejor ripucha con mancuña elección adelante de kusuancha te hukning nyari que quizás chay llam kang mampas mainaya hay kainaya. Así que waujilegona palegona kainam kai kachkan ya más remari kai con manta más tamana rimachay kusuncho porque kachkan okrimari kona chay manjikuta chay kusuncha. A ver, más rimari waujilegona panchelegona Tribunal Constitucional ya chanchi waujilegona palegona kai 2023 wata pere que kai puneño kona toma de Lima nishanta rorarja korikao hinatingmi que principalmente estudiantes diferentes universidades e institutos a nivel nacional y ayunting Lima mangripur hakori que tropa rikiao inaspang mananya maipi pasama pakuit atispang liu institución kunapi sama pakor hako Casa Campesina Lima pe sama pakor hako kai universidad ingeniería chay peoglegona palegona y chayniat samapakorjakuta ka Universidad San Marcos Nishan Pipas y diferentes lugar con api samapakorjaku porque wakih mana ayliok kajonapas karopita yachango la imagen sanchina caruso entonces chay mangrispa kuterimunan kutaja demoración na terike jukaorlapi Montorayarjaco principalmente San Marcos porque San Marcos en el centro peponi kachkan y kai uni nishampe ingeniería nishampe auxilia complejo chay ingeniería nishampe kai taita huiracucha rector taita Alfonso López Chau paimi que defenderja en aspangmana monarja chore que gobierno man pun con kichaita yating chaype yachakurja koreke warmakuna kay protesta kunape protesta punchao kunape mientras San Marcos piñata garipaykunapas punguta kichaykurja pero chay mama rector ariko auxiliaykuna palaykuna policía kunaman punkuta kichaykapurja yating yaykuruspanku chay llapa warmakunata ariki presota aparjako chaymi kichaychuño apakusjankutapas kayja chay balam Kai harumem nis pari que hasta chuño conata pas le ubícate por jaco augilagon chuño chaconata charqui chaconata abas chaconata sa chaconata jepe coigos pa mi que chaita micos pa camcha coigos pa pichacos pari que wak pecha toma de Lima nis hampi car jaco augilagon plegon
entonces chay también que quejata chayachinko kay Tribunal Constitucional nisqanman hinatinmi Tribunal Constitucional nichkan riki kay Universidad Nacional San Marcos nisqan manchay policiapa yaykuyninqa karon ancha mana allinmi chaytami que misterimaymi nisqanku arbitraria y desproporcionada chaynaqa chaymi allinmi kachkan chay habeas corpus nisqan porque achka warmakunata yanqa presucharqaku yanqa watucharqaku chaypa sutin riki vulneración de derechos fundamentales pero ari chayta riki kay kumama gobierno ruwachirqa riki imapa chay amaña paypa contrampi protestanankupaq riki llapa universidadkunatapas wichqarachirqan aman chaypi samanankupaq natin manaña samanankupaqpas kaptin riki manaña aterqakuñachu chay más Tomás de Lima nisqan maritaq y chay no awqillaykuna pallaykuna chaynapiqa allinta kay Tribunal Constitucional ruwaykun kay partepiqa sayapakuykun chay estudiantekuna natinqa sichun chay punchawkunapi hinallaraq kachkan riki warmakuna detenido kunankama o procesopipas imapipas hinapiqa chay habeas corpus ña kachkanña riki wawqi challaykuna pani challaykuna chaynaqa a ver más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari riki kay programa llanchikpi chaynta riki kay elecciones 2026 nisqanmanta rimariptinchayqa kay jurado nacional nichkarqa ompe nichkarqa chay falso firma kunawan o sea chay fábrica firmasmanta firmata manachu apakusqaku chaywan escribirunku partidunkuta y achaysi kunanqa achka lliw solicitakuchkanku desafiliación nisqanta y jurado nacional eleccionespas hecho denunciakumuspa desafiliakuyta munanki hinatinqa manaña hasta chay alcabalachantapas pagachisunkiñachu awqillaykuna manaña pagachisunkiñachu pero desafiliación normal han voluntariamente afiliakurqanki naspa desafiliakuyta munanki naspa isqa paganayki pero chay cuento ampas desafiliakurwaqllarik manan firmaranichu nispa bien hasta chaykunapas kan ya munaqpaqa riki pero sichun chay partido pertenecita munanki natinqa yanqa imapaqman desafiliakuchkanki riki entonces awqillaykuna pallaykuna rimay kachkarqa riki primero chayllanpiqa hinallam chay partidokuna como ña formalizarunkuña naspaqa participanqaku kay hamuq eleccionpi nispa pero ichaqa kay redes sociales nisqanpi principalmente ancha rimay karqa kay jurado nacional eleccionespa contrampi hinaptinmi riki kunan jurado nacional elecciones nichkan riki chay falso firmakunawan partidokunata formalizay munaqkunaqa mejoría anulasqa kachun nispa wawqillaykuna pallaykuna entonces kachkan si chay iskay chunka iskayniyuq kimsa chunka iskayniyuq mana iskay chunka kimsa chunka iskayniyuq partidokuna kachkan chay justamente chay firmas falsas nisqankuna apaykuq chay tawachunka kimsanmanta porque kunanqa yapakurun tawachunka kimsan partidokunamiki chaynamami hayparon tawachunka kimsan chay tawachunka kimsanmanta riki wakiqkunaqa hinaña congresopi kaqkuna kachkanku riki wakiqkuna como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País chaykunaqa riki ña existinkuña pero chayman chay ukupi llapanku incluido Fuerza Popular wawqillaykuna pallaykuna firma falsakunawan riki partidunkuta formalizarusqaku hay más de 300.000 firmas falsas nispa niskanku wawqillaykuna pallaykuna más de 300.000 firmas falsas chaynatas tarirun kay Registro Nacional de Edificación y Estado Civil renieku wawqillaykuna panchallaykuna entonces chay desafiliakuy munaqkunaqa qunqaytapas sutinkuta tarikurunku riki afiliasqa kasqanku tinaspaqa desafiliakuchkanku gratis wawqillaykuna pallaykuna entonces tukuy kaykunata hawarispas Jurado Nacional de Elecciones hawakachakuchkan hinaspa nichkan kay partidokunataqa inscripción nintachusmi hichuykunanchik nispa bueno tianchanakuyllapiraq kachkan porque manaraq kayqa rika anulanqaku niswanraqchu sino tianchachkankus ñuqamantaqa allin kanman chaynapi riki wawqillaykuna pallaykuna chay partidokuna riki wananmanku yapapaq escribikuyta munaspaqa riki allin terminunpi escribikunmanku
mana chayllachu sino como yachasqanchina tawachunka kimsa partidokuna kachkaynatin chayllapa partidokunata anularuptinkuqa chay kimsa chunka iskayta anularuptinkuqa chunka hukniyuqllaña kanman narika partidokuna kay hamuq eleccionpi participaq hinatinqa chay chunka iskayniyuqa o chunka hukniyuqa chayllaqa rik facillaña kunanqa hasta chay cédula de votación nisqanpas machullay machu papel si wawqillaykuna pallaykuna sasa haway machullay machu achkallaña futuyuq achkallaña simboluyuq si wawqillaykuna pallaykuna kachkan chay votay oraqa pima chay machullay machu papelta nanqa rikaw votananpaq tikrapayanqa astawan rikaw chakra runa wawqi paninchikunaqa analfabeto nisqa wawqichanchikuna astawan ño personas con discapacidad visual o otro tipo de discapacidad astawan ño wawqillaykuna pallaykuna sasachakunqaku tanto ley tanto partidopega pero chay anulayta munaspaqa fuerza popular manta punia qallarichun porque paykunapas falsificarosqaku iskay waranqatamiki entonces mana paykunata qawarinqachu antigum nispa kay musuqllata nispa hinatinqa estarían siendo totalmente parcializados wawqillaykuna pallaykuna tenga chaytaqa mana munanchikchu lliwpaq kachun riki leyqa punta kaqpaq musuq kaqpaq porque sichum kay musuqkunallata qawarinki puntakunataqa mana qawarinkichu y chayqa mana allinmanchu señores de la Jurado Nacional de Elecciones. Entonces está Jurado Nacional de Elecciones Picachtaita Umallich, presidente Roberto Burneo, Paimerique Nichkan, presentaikongas Congresoman proyecto ley en aspa, chay proyecto ley, pero o sea, chay documento necesitan wawqillaykuna pallaykuna. Kunanga mana anulaita atengacho chay partido kunata Jurado Nacional de Elecciones, mana. Porque mana ley permitincho, mana ley penincho, chay firma falso, churajkunaqa anulas hakachun nispa, mana nincho. Pero kunan chayraqsi chay proyecto leyta presentayta munachkan chaynapi chay labor de fiscalización nisqan riki kallpayuq kaptin paykuna chay ateneuq kananpaq. Entonces chay leyraq aprobasqa kayta deben kay Congreso de la República ocupe o Ejecutivo ocupe anchay isuseqa paykuna anulaykunmanku. Mientras tanto tawachunka kimsan partido imayna haykaynawan qillqakuspapas chay kachkanku listo chayaña riki kay hamuq elección punchawpi participanankupak wawqillaykuna pani chayaykuna. Entonces ñuqamanta allimi kay proyecto leykuna aprobayninku pero chay paranakuna congresopi kaqkuna munarunqakuchu imaynaya kikinkupa partidunkuraqpas anulasqa karunqa chayta qhawakuykuspankuqa ama chayta aprobapusunchu Jurado Nacional de Eleccionesqa manam ateneuqa kanmanchu ñuqanchikmi isqa ateneuq kananchik nispachu churakuykunqakupas se wawqillaykuna pallaykuna todo es posible con el Congreso kay loco Congresowanqa imapas haykapas karunmanmi ya porque paykunaqa munasqankutam ruwakuchkanku leykunatapas paykunapaq hina paykunapaq munasqanta paykuna beneficiakunanpaq paykuna mana justiciasqa kanankupaq anchay leytan paykunaqa ruwakuchkanku kay Congreso ukupi ñataq huk chakin hawapiña kachkan imaynanpi porque kunan wataman qarik kunankunaqa ñamriki ripunkiñam Congreso nichkasun ñamiki ña wichqachkanqakuña wawqillaykuna pallaykuna kay Congreso de la República tenqa ña hawapi chakiyuqllaña riki kachkanku pero hinallaraq riki kay watapi aprovechaykuyta munachkanku leykunata paykuna y ayllunkuna beneficiakunankupaq pero mana yachankuchu wawqillaykuna pallaykuna riki chay leytaqa hamuq Congresopaman ruwachkanku pero pinsanku paykuna justamente chay hamuq Congresopi hinalla tiakuytaya hinalla Congreso ukupi kakuytaya. Entonces hinalla kaspankuqa paykuna riki chay leykunawan beneficiakunqaku anchaypaqmi chay ruwakuchkan justamente hinalla tiakunankupaq hasta chay elecciones nisqan chay ñataq riki kay bicameralidad nisqan chaykunatapas aprobakuykunku riki wawqillaykuna pani chayaykuna chaynaqa riki ripuchakusun pasachakusun ya prácticamente 9:01
8 minutos pasaron chikña wawqillaykuna pallaykuna horanchikta chaynaqa ripuchakusunchik pasachakusunchikña paqarinkama tutamantakama.